Fitare wa Pumwani othiete na mbere na kugia ngumo kumana na mubango ikaine ta Kangaroo kuria mutumia aigagirira mwana uria waciarwo atakinyetie matuku githuri-ini umuteithie gukura ta uria angikura ataciaritwo. Nelias Wangari okite guku kuhea mwana wake wa gatatu, no rita riri rugano rwake rutirarete rwa maita macio mangi meri. Ndariga guke gu survive ate gatakinyetie 9 months. Oni todo guku mena ikiro tofauti ni majeri ndikamake ni tondu kana gaka ndagathie nathari ndikoragwo na ndiki karora ngakaheaga iria tuheaga na tube tondu gatikinyane tari digestive system yake ndikinyaneirie. Kuringana na ng'ano iria naigua cia atumia aria mahetwo ciana itakinyitie matuku ni atukanirwo na ciumia igiri iria mwana wake ambire kuigwo nathari citiari huthu. Ndanaigua mundu ngi akizira ndagire kana gatakinyite kena mieri 7 atiaga akaheiria ngigethe na wanda akia gusurvive so ndariga uri wako na ni uma ndari gusurvive atia nikio murona tumuhete haha githuri-ini mundu agaikara na kana gake hau to tugaga urugari wa mami na guikara hakuhi na mamu wanyu ni guteithagia mwana gukura wega. Ninyonete undu ucio ni undeithite tondu ni ngoretwo haha ta 1 week ni ngoretwo kongereire ta 250 grams so ndrona undu wa KMC ukindeithia. Mubango wa Kangaroo ni gatagati ka uhotani uria urakungwirwo thi ikiririkana muthenya uyu wa ciana iria ciaciarwo itakinyetie mieri 9 na cire na urito wa thi. Minister wa ugima wa mwiri Susan Wafula niwe utongoretie mihango ya ukungwiri wa guku bururi-ini thibitari-ini wa Pumwani. In Kenya, the preterm birth rate is 12%. This translates to 193,000 babies being born premature each year, while about 13,300 children under 5 die due to direct preterm complications. Mimba ya mapema kwa watoto kwa wasichana huwa inachangia zaidi kwa kupata watoto kuzaliwa kabla hawajafikia. Jambo lingine ambalo huchangia zaidi ni twinning ama multiple pregnancy. Wakati mama ako na mimba ya mtoto zaidi wa mmoja huwa mara mingi ako na risk kwa juu ya kupata kabla muda hujafika. Na kumana na uguni wa mubango wa Kangaroo, thirikari yugete ni iratabia motungata maya thibitari-ini cia matura undu umwe na kwarira mitaratara ya gutigirira kuri na wigananu wa motungata thibitari-ini ciothe. Through the Department of Family Health has managed to scale up Kangaroo mother care centers across the 47 counties and established Pumwani Maternity Hospital as the regional training center or hub for Kangaroo mother care. Sisi ni makadirio yetu kama Wizara ya Afya wakati tunapozidua na kuendesha mpango wa universal health coverage, mambo ya preterm care yatakuwa kati ya ile benefit package ambayo tutaweza kupewa wazazi wetu na tuweze kuhakikisha yale madawa ama teknolojia mpya ambazo zimeundwa kwa kuhakikisha kwamba watoto ambao wamezaliwa kabla hawajafikia wamesurvive. Guku thi othe igikugwira muthenya wa ciana iria ciaciarwo itakinyetie matuku motungata ta ma Kangaroo ni gatagati ka makinya maria ruhonge rwa ugima wa mwiri rutacukitie hari gucokeria gikeno aciari aria matanahirwo na ciana itakinyetie matuku. Ngiribotera Inooro TV de thibitari-ini wa Pumwani, njetago Gathoni wa Jihia.